سلام ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او خوشاله اوسئ او خدای دې وکړي چې زما د ویډیوګانو نه مو یو څه ناڅه زده کړي وي. د نن ورځې درس د ناروغۍ او روغتیا په اړه ده. یعنې څنګه کولی شو چې ډاکټر ته خپل تکلیف یا ناروغۍ بیان کړو او یا څنګه ډاکټر ته لاړ شو او داسې نور. نو راځئ دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. Je dois me rendre à l'hôpital. Je dois me rendre à l'hôpital. زه باید روغتون ته لاړ شم. Je me sens malade. Je me sens malade. زه د ناروغۍ احساس کوم. Je dois voir un médecin immédiatement. Je dois voir un médecin immédiatement. زه باید سملاسي یو ډاکټر ته مراجعه وکړم. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. امبولانس ته زنګ ووهئ. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. سر مې تاویږي. Voici mes papiers d'assurance. Voici mes papiers d'assurance. مهرباني وکړئ دا هم زما د بیمې ورقې. Je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas d'appétit. اشتیا نه لرم. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. د شپې نه ویده کېږم. Je fais de l'asthme. Je fais de l'asthme. زه ساه لرم یا زه نفس تنګي لرم. Je n'ai pas d'assurance maladie. Je n'ai pas d'assurance maladie. زه د صحي بیمه نه لرم یا درمانی بیمه نه لرم. J'ai un problème cardiaque. J'ai un problème cardiaque. زه د زړه ستونزه لرم. Je suis enceinte. Je suis enceinte. زه حامله یم. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Je pense que c'est à cause de la chaleur. زه فکر کوم چې دا د ګرمۍ له امله دی. Combien de fois par jour dois-je en prendre? Combien de fois par jour dois-je en prendre? زه باید په ورځ کې څو ځله دا استعمال کړم. Ma poitrine me fait mal. Ma poitrine me fait mal. د سینې قفس مې درد کوي. J'ai mal là. J'ai mal là. دا ځای مې درد کوي. Est-ce contagieux? Est-ce contagieux? آیا دا یعنی مرض ساری ده؟ J'ai dû manger quelque chose d'avarié. J'ai dû manger quelque chose d'avarié. خامخا به مې خراب شوي خواړه خوړلي وي. Je me sens un peu mieux. Je me sens un peu mieux. احساس کوم یو څه ښه شوی یم. Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. زړه مې درد کوي. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. هیڅ بدلون مې نه دی کړی.
یا هماغسې یم. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. تبه مې ده. Je n'arrive pas à bouger ma jambe. Je n'arrive pas à bouger ma jambe. نشم کولای خپله پښه وخوځوم. J'ai un rhume. J'ai un rhume. سړو وهلی یم. Mon dos me fait mal. Mon dos me fait mal. ملا مې درد کوي. Je tousse. Je tousse. زه ټوخیږم. Je suis diabétique. Je suis diabétique. زه د شکر ناروغي لرم.